Pozdrav ribolovci! Evo scenarija koji je svatko od nas doživio barem 10 puta. Na vodi ste. Susjed, 10 metara od vas, izvlači ribu za ribom. Vi s druge strane imate potpunu grobnu tišinu. Gledate što koristi. Ista mormiška, ista boja, ista veličina. Možda ste ga čak i pitali i potvrdio vam je. U čemu je onda do vraga problem? Je li on sretniji? Zna neku magiju? Odgovor je ne. U ovom videu razbit ćemo ovaj mit na komadiće. Pokazat ću vam 20, da, dobro ste čuli, 20 stvarnih, tehničkih i psiholoških razloga zašto on lovi, a vi ne, čak i s identičnim mamcem. Obećavam vam, nakon ovoga, shvatit ćete da mormiška čini možda 10% uspjeha. Ostanite sa mnom, jer ovo bi moglo zauvijek promijeniti vaš pristup ribolovu. A za početak, recite mi iskreno u komentarima, jeste li ikada u bijesu pomislili da je vaš štap uklet? Ova situacija je srž ribolovne frustracije. Godinama nas uče da je najvažnije pogoditi mamac. Vidimo da netko lovi na srebrnu kapljicu, odmah i mi stavljamo srebrnu kapljicu. Čujemo da radi na crvenog crva, kopamo po kutiji da nađemo baš takvog. To je usađeno u nas, to je najlakše i najočitije rješenje. Ljudski mozak voli jednostavne odgovore. Problem je što je ribolov sve samo ne jednostavan. To je igra mikroskopskih detalja. Dok mi buljimo u komad metala na kraju najlona, propuštamo cijeli jedan svemir sitnica koje se događaju između naših ruku i te mormiške. Godinama ponavljamo iste greške, nesvjesni da problem nije u varalici, već u prezentaciji. A prezentacija je zbroj svih tih malih, nevidljivih faktora o kojima ćemo danas pričati. Vrijeme je da prestanemo kriviti opremu i počnemo analizirati sebe. Krenimo od najočitijeg, a opet najčešće ignoriranog. To je čvor. Da, običan čvor kojim vežete mormišku. Većina ribolovaca koristi klasičan, čvrst čvor koji mormišku fiksira za najlon. I tu rade prvu grešku. Zamislite plesačicu kojoj ste zavezali cipele za pod. Ona se ne može slobodno kretati. Isto je s mormiškom. Kada je čvor kruto stegnut, mormiška ne može slobodno plesati pri najmanjem pokretu vrha štapa. Susjed možda koristi labavu omču, poput rapala čvora, koja daje mormiški nekoliko milimetara slobode. Ta mala sloboda omogućava joj da se njiše, vibrira i rotira na puno prirodniji način, čak i kada štap miruje. Riba, pogotovo oprezna zimska riba, osjeti tu neprirodnu krutost. Ona vidi mamac koji se kreće kao da je dio neke veće, krute cjeline, a ne kao slobodna ličinka koja se koprca. Probajte sljedeći put ostaviti malu omčicu. Ne zatežite čvor do kraja na ušicu. Ta sitnica može biti razlika između 0 i 10 riba. To je prva stvar koju trebate provjeriti, jer to je temelj cijele prezentacije. Bez slobode pokreta i najbolja mormiška je samo mrtvi komad olova. Drugi faktor, direktno vezan za čvor, jest kut pod kojim mormiška visi. Jeste li ikada spustili svoju mormišku u čašu vode i promatrali kako stoji? Većina nas to nikad ne radi, a trebali bismo. Ovisno o tome gdje je ušica i kako ste svezali čvor, mormiška može visjeti savršeno vodoravno ili može visjeti pod kutem od 45 stupnjeva, s udicom prema gore ili dolje. Riba to vidi. Za nju je mamac koji visi neprirodno pod nekim čudnim kutem sumnjiv. Susjed je možda proveo vrijeme kod kuće, testirajući i podešavajući svoju mormišku. Možda je malo savinuo ušicu ili koristi čvor koji je tjera u savršen vodoravni položaj. Zašto je to važno? Zato što prirodni plijen, poput ličinke komarca, u vodi lebdi vodoravno. Kada vi trzate mormišku koja visi ukoso, ona se kreće neprirodno. Ona leti kroz vodu pod kutem. Njegova, koja je vodoravna, pri trzaju poskoči gore dolje na puno realističniji način. To je suptilna razlika u hidrodinamici, ali riblje oko, izvježbano tisućama godina evolucije, primijeti tu prevaru u sekundi. Zato, prije ribolova, testirajte svaku mormišku. Ako ne visi kako treba, ili je odbacite, ili pokušajte korigirati ušicu. Ne podcjenjujte riblju inteligenciju. Idemo na najlon.
Ovo je vjerojatno najveći grijeh modernog ribolovca. Debljina najlona. Reći ćete, pa razlika je samo 0,02 mm. Da, za vaše prste. Ali za mormišku od 0,3 grama to je kao da ste je vezali konopcem umjesto koncem. Što je najlon deblji, to je krući i više ubija prirodnu igru mormiške. Susjed možda koristi najlon debljine 0,08 mm, a vi 0,12. Mislite da je nebitno? Razmislite ponovno. Taj tanji najlon omogućava mormiški da puno duže i slobodnije oscilira nakon što vi prestanete micati štap. On prenosi i najmanje, najfinije titraje s vrha štapa, dok deblji najlon te titraje jede i amortizira. Riba često uzima baš u toj fazi, kad mormiška nakon trzaja polako umiruje svoje vibracije. S debljim najlonom ta faza gotovo ne postoji. Mormiška stane kao ukopana. Nadalje, deblji najlon je vidljiviji i stvara veću turbulenciju u vodi pri pokretu. Zaboravite na deklariranu nosivost. U zimskom ribolovu na sitnu ribu nosivost je nebitna. Bitna je samo prezentacija. Ako se bojite da će puknuti, popustite kočnicu. Ali nikada, baš nikada, nemojte žrtvovati tanki najlon radi lažnog osjećaja sigurnosti. To je kompromis koji si ne smijete dopustiti. Nastavljamo s najlonom, ali sada pričamo o njegovoj memoriji i krutosti. Nisu svi najloni isti, čak i ako su iste debljine. Možda vi koristite jeftiniji, krući monofil ili čak neki stari najlon koji stoji na roli mjesecima. Takav najlon razvija memoriju. Kada ga odmotate, on ostaje blago spiralno uvijen. Ta spiralna forma je smrt za prezentaciju mormiške. Zašto? Zato što se najlon neprestano pokušava vratiti u svoj uvijeni oblik. To stvara otpor i napetost koja sprječava mormišku da slobodno pada ili da prirodno pleše. Zamislite da pokušavate spustiti pauka na njegovoj niti, ali nit je zapravo opruga. Pauk se ne bi spuštao glatko, već bi poskakivao. Susjed, s druge strane, možda koristi vrhunski, mekani fluorokarbon ili svježi monofil bez imalo memorije. Njegov najlon je savršeno ravan od vrha štapa do mormiške. To znači da je svaki njegov pokret direktno i precizno prenesen na mamac. Nema kašnjenja, nema amortizacije, nema otpora. Kada on podigne štap za milimetar, mormiška se podigne za milimetar. Kada vi to učinite, prvo se ispravlja vaš spiralni najlon, pa tek onda reagira mormiška. U tom procesu gubite osjećaj, gubite kontrolu i, što je najvažnije, gubite prirodnost pokreta. Investicija u kvalitetan, mekan najlon je jedna od najboljih investicija u ribolovu. 5. ali presudan detalj. Mamac na udici. Crv, ličinka, crvić. Kako ga stavljate? Većina nas ga samo nabode negdje po sredini, često i više komada, misleći što veće, to bolje. To je katastrofalna greška. Prvo, veličina. Susjed možda koristi samo jednu, sićušnu, ličinku ili pola crva. Vi ste stavili dva velika. Vaš mamac izgleda kao neprirodna, velika kugla koja narušava balans i hidrodinamiku mormiške. Njegov mamac je malen, decentan i ne utječe na rad same mormiške. Drugo, pozicija. Kako je naboden? Je li samo za kožicu na vrhu, tako da ostatak tijela slobodno mrda i vibrira u vodi? Ili ste ga vi proboli kroz cijelo tijelo, ubivši ga i pretvorivši ga u krutu, nepomičnu masu? Ta sićušna vibracija živog crvića može biti okidač koji provocira griz. Riba to osjeti bočnom linijom. Treće, svježina. Mijenjate li crva nakon svakog griza ili nakon 10 minuta? Ili vam na udici stoji isti, isprani, beživotni crv već pola sata? Susjed ga možda mijenja svakih 5 minuta, osiguravajući da je u vodi uvijek svjež, pokretan mamac pun mirisa. To su te male, dosadne radnje koje razlikuju majstora od prosječnog ribolovca. Ne radi se o tome da imate mamac na udici. Radi se o tome da imate živ, primamljiv i pravilno postavljen mamac. Sada ulazimo u srž stvari, igra, ili kako mi to zovemo, vođenje. Prvi dio igre je amplituda. To je visina vaših pokreta. Promatrajte ribolovce oko sebe. Većina ih radi velike, nervozne pokrete. Podignu mormišku 20,
30 cm, pa je naglo spuste. To je pogrešno, pogotovo za neaktivnu ribu. Takvo divlje skakanje mamca može ribu samo uplašiti. Susjed kojeg vi gledate sa zavišću vjerojatno radi nešto potpuno drugačije. Njegovi pokreti su jedva vidljivi. On možda podiže mormišku samo 5 cm ili čak manje. Njegova igra se sastoji od finog, visokofrekventnog podrhtavanja u mjestu s vrlo malim podizanjem. On oponaša ličinku koja se pokušava ukopati u dno ili se bori s vodenom strujom. Vi, s druge strane, oponašate nešto što je u paničnom bijegu. Koja prezentacija mislite da je primamljivija za opreznu bodorku ili babušku? Pokušajte smanjiti svoju amplitudu na minimum. Fokusirajte se na to da mormiška radi gotovo u mjestu. Neka treperi, neka vibrira, ali nemojte je tjerati da skače kao luda. To zahtijeva koncentraciju i mirnu ruku. Ali to je tehnika koja lovi ribu kada ništa drugo ne radi. Manje je gotovo uvijek više. Drugi dio igre je frekvencija. To je ritam, brzina vaših pokreta. Ovdje također postoji ogromna razlika. Vi možda radite brze, jednolične pokrete. Trz, 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 kao metronom. To je neprirodno. Ništa u prirodi se ne kreće tako mehanički. Vaš susjed vjerojatno koristi promjenjivi ritam. Možda krene s 3 brza, sitna trzaja, pa onda jedan spori, dugi pokret podizanja, pa onda pauza. On stalno mijenja igru, pokušavajući otkriti što ribi taj dan odgovara. On ne upadne u monotoniju. Svaki njegov zabačaj je eksperiment. Možda koristi tehniku pile. To je kada vrlo polako i konstantno podižete mormišku s dna prema površini. Uz vrlo sitno, brzo podrhtavanje. Riba koja je neaktivna na dnu često će pratiti takav mamac i napasti ga na pola puta do vrha. Vi, držeći se stalno istog, jednoličnog ritma, propuštate sve te ribe. Ključ je u varijaciji. Budite nepredvidivi. Ubrzajte. Usporite. Promijenite frekvenciju podrhtavanja. Natjerajte ribu da se zapita što je sad ovo. Monotonija uspavljuje i vas i ribu. Kreativnost u ritmu je ono što provocira napad. Treći i možda najvažniji dio igre je pauza. To je trenutak kada sve stane. I to je trenutak kada se događa 90% svih grizeva. Koliko dugo traje vaša pauza? Sekundu, 2. Većina ribolovaca je previše nestrpljiva. Naprave nekoliko trzaja i odmah nastavljaju dalje. Ne daju ribi vremena da priđe, promotri i odluči se na napad. Susjed, s druge strane, možda drži pauzu 10, 15, pa čak i 20 sekundi. To se vama čini kao vječnost. Ali u ribljem svijetu to je normalno vrijeme za donošenje odluke. Tijekom te duge pauze događa se nekoliko stvari. Prvo, mormiška se potpuno umiri, a na udici još uvijek titra živi crv. To izgleda nevjerojatno prirodno. Drugo, dajete vremena i neodlučnoj ribi, koja je možda metar dalje, da priđe i pogleda. Treće i najvažnije, griz na potpuno mirujuću mormišku je najčišći i najočitiji. Vrh štapa se jasno savije ili ispravi. Kada stalno mrduljite, te najfinije grizeve uopće ne možete primijetiti. Oni se izgube u buci vaših vlastitih pokreta. Vježbajte strpljenje. Napravite seriju trzaja i onda stanite. Potpuno. Brojite u sebi do 10. Gledajte u vrh štapa kao da vam život ovisi o tome. Garantiram vam, iznenadit ćete se koliko se akcije događa upravo onda kada vi ne radite apsolutno ništa. 9. faktor je kontrola dubine. Preciznost do u centimetar. Vi ste možda izmjerili dubinu tako da ste spustili mormišku na dno i onda je podigli otprilike 20 cm. Vaš susjed je to napravio kirurški precizno. On zna da se riba danas drži točno 5 cm od dna. Ne 10, ne 3, već točno 5. Kako on to zna? Zato što je eksperimentirao. Počeo je na dnu, pa podigao mamac za 2 cm. Nema griza. Podigao za još 2. Opet ništa. I tako sve dok nije dobio prvi griz. Tada je zapamtio točan položaj. Vi sa svojih otprilike 20 cm lovite u potpuno praznom sloju vode. Zimi, riba se često zalijepi za dno i neće se podići ni centimetar više nego što mora da bi uzela hranu.
Ta razlika od nekoliko centimetara je kao da lovite u drugoj sobi. Morate biti sistematični. Koristite marker na najlonu ili zapamtite položaj u odnosu na neki dio štapa. Pronađite lovnu dubinu i onda je se držite. Ali nemojte pretpostaviti da je ta dubina ista cijeli dan. Mijenja se. Svakih pola sata provjerite ponovno. Možda se riba podigla ili spustila. Precizna kontrola dubine je apsolutno ključna i često je jedina razlika između uspjeha i neuspjeha. Sada nešto o opremi, konkretno o vrhu štapa, ili kako ga neki zovu, kivok. To je onaj osjetljivi, savitljivi dio na vrhu koji signalizira griz. Jeste li ga ikada uskladili s težinom svoje mormiške? Većina ne. Uzmu bilo koji štap s bilo kakvim vrhom. To je greška. Vrh mora biti savršeno balansiran s mormiškom. Što to znači? To znači da kada mormiška slobodno visi, vrh mora biti savijen pod određenim kutem, otprilike 30 do 45 stupnjeva. Ako je vrh previše krut za vašu laganu mormišku, on će stajati gotovo ravno. U tom slučaju, on neće moći registrirati najfinije grizeve kada riba samo lagano podigne mormišku. Kruti vrh će amortizirati taj pokret i vi nećete vidjeti ništa. Ako je vrh s druge strane previše mekan za vašu tešku mormišku, on će se saviti skoro do 90 stupnjeva. Tada nećete moći dati pravilnu akciju mormiški, jer će mekani vrh pojesti sve vaše trzaje. Susjed je vjerojatno proveo sate birajući i testirajući kombinacije. On za svaku težinu mormiške ima odgovarajući vrh. Njegov sistem je u savršenom balansu, zato on vidi i najmanji dodir, dok vi čekate da vam riba iščupa štap iz ruke. To nije bolja oprema, to je pametnije korištena oprema. 11. detalj je način na koji držite štap. Da, i to je bitno. Mnogi ribolovci drže štap čvrsto, u grču, cijelom šakom. To je loše iz dva razloga. Prvo, kada je ruka zgrčena, ne možete raditi one fine, precizne pokrete koji su potrebni za pravilnu igru mormiške. Pokreti postaju grubi i nervozni. Drugo, vaša zgrčena ruka i mišići djeluju kao amortizer. Oni upijaju suptilne vibracije koje dolaze s dna, signale kada mormiška dotakne travu, kamen ili kada je riba samo lagano puhne. Susjed možda drži štap samo s dva prsta i palcem, kao da drži olovku. Njegov stisak je opušten, lagan. To mu omogućuje da osjeti sve. Njegova ruka nije amortizer, već provodnik informacija. Svaki kontakt se prenosi direktno na njegove živčane završetke. On čita dno i osjeća prisutnost ribe čak i prije nego što vidi griz na vrhu štapa. Također, opušteno držanje omogućuje da se i nesvjesne, prirodne vibracije vašeg tijela, poput pulsa, prenesu na mormišku, dajući joj dodatni mikroživot. Zato opustite stisak. Ne držite štap kao da će pobjeći. Neka on bude produžetak vaše ruke i vaših osjetila. Osjetit ćete razliku. Pričajmo o fazi propadanja. To je trenutak od kada mormiška dotakne vodu do trenutka kada stigne na željenu dubinu. Većina nas samo otvori preklopnik na roli i pusti je da slobodno padne. To se čini logično. Ali, to je propuštena prilika. Susjed možda koristi tehniku kontroliranog propadanja. On ne pušta mormišku da slobodno pada, već je spušta polako, kontrolirajući brzinu najlonom koji klizi preko prsta. Zašto? Zato što se ogroman broj grizeva događa upravo dok mamac propada. Riba vidi nešto što tone i instinktivno to napada, misleći da je to hrana koja pada s površine. Kada mormiška propada slobodno i prebrzo, riba često nema vremena reagirati. Ali kada je spuštate polako, ona ima vremena da je primijeti, priđe i napadne. Kontroliranim spuštanjem dajete mormiški i drugačiju akciju. Ona ne pada vertikalno, već se njiše i rotira, puno primamljivije. Uz to imate konstantan kontakt s mormiškom. Ako riba udari u propadanju, osjetit ćete to kao lagani tik na prstu ili ćete vidjeti kako najlon na trenutak zastane. Kod slobodnog pada te grizeve nikada nećete registrirati. Ne budite pasivni promatrač. Aktivno sudjelujte u svakoj fazi, pa i u onoj naizgled nebitnoj, kao što je spuštanje mamca. 13. faktor je suptilan, gotovo mističan.
To su nevidljive vibracije. Vi sjedite na svojoj stolici, potpuno mirni. Ali jeste li? Možda lagano cupkate nogom od hladnoće. Možda vjetar lagano njiše vaš štap koji je naslonjen na nešto. Te mikrovibracije, koje vi ni ne primjećujete, prenose se preko štapa, niz najlon, sve do mormiške. I one joj daju život. Daju joj onu najfiniju, najprirodniju animaciju koju vi svjesno nikada ne biste mogli proizvesti. To je onaj titraj koji ribu izluđuje. Susjed to možda radi namjerno. Možda lagano lupka prstom po blanku štapa, stvarajući konstantnu, jedva primjetnu vibraciju. Ili možda drži štap tako da puls iz njegovog prsta oživljava mormišku. Vi, s druge strane, možda ste štap zabili u snijeg i čekate. Vaša mormiška je potpuno mrtva u vodi. Ona je samo statičan komad metala. Razmislite o tome. Život je vibracija. Pokušajte unijeti tu mikrovibraciju u svoj sistem. Ne morate raditi velike pokrete. Dovoljno je da naslonite štap na koljeno i lagano ga tresete. Ili samo opustite ruku i pustite da prirodni tremor učini svoje. Budite svjesni da i najmanji pokret gore ima ogroman efekt dolje. 14. detalj je zvučni potpis vaše mormiške. Zvuk. Da, zvuk. Kada igrate mormiškom na dnu, ona stvara zvuk. Ako je dno muljevito, ona pri svakom kontaktu stvara mali oblačić mulja i tihi puf, zvuk. Ako je dno pjeskovito ili šljunčano, ona stvara oštriji klik ili kuc. Riba to čuje i reagira na to. Susjed je možda otkrio da riba taj dan reagira na kuckanje po tvrdom dnu. Zato on namjerno, s vremena na vrijeme, pusti mormišku da udari o dno nekoliko puta. Kuc, kuc, kuc. To privlači pažnju ribe s veće udaljenosti. Djeluje kao poziv na večeru. Vi, držeći se svoje sigurne zone 5 cm iznad dna, nikada ne proizvodite taj zvuk. Vaša prezentacija je tiha i neprimjetna. On svojom prezentacijom aktivno doziva ribu. Naravno, ponekad je situacija obrnuta. Ponekad ribu plaši svaki zvuk i potrebno je loviti isključivo iznad dna. Ključ je u eksperimentiranju. Probajte kuckati. Probajte stvarati male oblačiće mulja. Slušajte što vam dno govori preko vrha štapa. Je li tvrdo, mekano, ima li grančica? Iskoristite te informacije da stvorite zvučni potpis koji će privući, a ne otjerati ribu. Vaša mormiška može biti i instrument, ne samo mamac. 15. faktor je nešto o čemu rijetko tko razmišlja. Svjetlo i sjena. Pogotovo u bistroj vodi iza sunčanog dana, vaša sjena koja pada preko rupe može biti pogubna. Riba, pogotovo krupnija i opreznija, vidi tu naglu promjenu svjetlosti kao prijetnju. To je za nju sjena predatora, ptice ili čovjeka. I automatski se povlači ili postaje neaktivna. Susjed možda sjedi tako da je sunce iza njega, a njegova sjena pada na drugu stranu, dalje od rupe. Ili možda lovi iz zaklona, iza nekog grma ili trske. Vi, nesvjesni toga, sjedite direktno iznad rupe i vaša velika, tamna silueta se projicira ravno na dno. Čak i pokret vaše ruke, dok dižete štap, stvara pokretnu sjenu koja plaši ribu. Pazite na svoj položaj u odnosu na sunce. Pokušajte biti što manje nametljivi. Nosite odjeću koja se stapa s okolinom. Nemojte raditi nagle pokrete iznad rupe. Svjetlost utječe i na vidljivost mormiške. Ovisno o kutu sunca, zlatna mormiška može blještati prejako, dok će tamna biti gotovo nevidljiva. Susjed je možda primijetio da pod određenim kutem svjetla najbolje radi bakrena boja, jer daje decentan odbljesak. Vi forsirate srebro koje blješti kao disko kugla. Budite svjesni svjetla. Ono je vaš saveznik ili neprijatelj. 16. faktor je miris. Ne miris mamca, već miris koji vi ostavljate na svemu. Jeste li pušač? Jeste li prije ribolova prali ruke sapunom s jakim mirisom? Koristili kremu za ruke? Možda ste točili gorivo u automobil. Svi ti mirisi ostaju na vašim prstima. I kada dirate mormišku, najlon i crve, prenosite te mirise na njih. Nikotin, kemikalije, parfemi, sve su to ribi potpuno strani i odbojni mirisi. Riba ima nevjerojatno razvijen osjet njuha. Ona može osjetiti jednu kap neke tvari u olimpijskom bazenu.
I kada naiđe na vaš mamac koji smrdi po duhanu, ona bježi glavom bez obzira. Susjed je možda puno pažljiviji. On možda prije ribolova opere ruke u vodi iz jezera i protrlja ih blatom ili travom da neutralizira sve ljudske mirise. Možda koristi hvataljke za stavljanje crva na udicu. Možda je čak poprskao svoj mamac nekim kupovnim ili domaćim atraktantom s mirisom češnjaka ili anisa. Njegov mamac u vodi otpušta primamljiv mirisni trag. Vaš mamac otpušta trag opasnosti. Ovo je nevidljivi rat mirisa. I ako niste pažljivi, gubite ga, a da toga niste ni svjesni. Perite ruke. Koristite prirodne mirise. Ne podcjenjujte riblji nos. 17. točka je primama, ili kako je neki zovu, prihrana. Možda mislite da se na mormišku lovi bez primame. I to je često istina. Ali ponekad, samo ponekad, mala količina primame može napraviti čudo. Gledate susjeda i ne vidite da on ništa baca u rupu. Ali što ako on to radi diskretno? Što ako svaki put kad mijenja crva, on usitni jednog ili dva crva prstima i pusti ih da polako tonu niz rupu? Ili što ako u džepu ima malu količinu suhe hrane i svakih 10 minuta ubaci prstohvat, samo nekoliko mrvica? Ta minimalna količina hrane nije tu da nahrani ribu. Njezin je cilj da stvori mirisni trag i oblak sitnih čestica u vodi. To privlači sitnu ribu, a za njom dolazi i krupnija. To stvara interes i kompetitivnu atmosferu oko njegove rupe. Riba postaje manje oprezna i agresivnije uzima mamac. Vi lovite u sterilnoj, praznoj vodi. On lovi u aktivnoj kuhinji. Čak i ako ne koristi klasičnu primamu, možda radi nešto drugo. Možda nakon što ulovi ribu, iscijedi malo njezine krvi ili sluzi natrag u rupu. To zvuči brutalno, ali je nevjerojatno efikasan atraktant. Ponekad morate razmišljati izvan okvira. Mala, diskretna prihrana može biti tajni sastojak koji vam nedostaje. 18. faktor je povijest rupe. Vi ste došli, izbušili rupu i odmah počeli loviti. Susjed je na svojoj rupi već sat vremena prije vas. Što je radio u tih sat vremena? Nije samo sjedio. On je razrađivao mjesto. Svojom igrom, možda i diskretnom primamom, on je polako privlačio ribu na svoju lokaciju. On je stvorio aktivnu točku. Riba se navikla na prisutnost njegove mormiške i počela se okupljati. Kada ste vi došli, on je već imao publiku ispod leda. Vi ste s druge strane počeli na hladnom, praznom mjestu. Morate shvatiti da ribolov na jednom mjestu nije samo bacanje i čekanje. To je proces stvaranja i održavanja interesa ribe. Prvih pola sata, pa čak i sat, može proći bez griza. To je vrijeme kada vi pripremate scenu. Tek nakon toga počinje prava predstava. Strpljenje je ključ. Ako nakon 15 minuta nemate griza i odete na drugu rupu, vi stalno počinjete ispočetka. Nikada ne dočekate trenutak kada riba stigne. Susjed je bio strpljiv. On je uložio vrijeme u pripremu i sada ubire plodove. Ne odustajte prerano od rupe za koju znate da je dobra. Dajte joj vremena da proradi. 19. faktor je riblja psihologija, konkretno kompetencija. Kada susjed ulovi prvu ribu, dogodi se nešto magično ispod vode. Ta borba, to koprcanje, stvara vibracije i paniku koja može privući druge ribe. One dolaze vidjeti što se događa. Ako je u blizini jato, borba jedne ribe može potaknuti cijelo jato na hranjenje. Stvara se natjecateljski duh. Ako ona jede, moram i ja, inače ću ostati bez hrane. I odjednom, cijelo jato postane aktivno i manje oprezno. Njegov prvi ulov je bio okidač. Vi, na svojoj mirnoj poziciji, nemate taj okidač. Ribe ispod vas su i dalje pasivne i nezainteresirane. Zato je prva riba uvijek najteža. Nakon nje, stvari često postanu puno lakše. Što možete učiniti? Možete biti agresivniji u početku. Koristiti malo veću mormišku ili malo jače vibracije da pokušate isprovocirati taj prvi reakcijski griz. Ili, ako ništa ne radi, možete čak i promijeniti mjesto i stati bliže njemu, naravno, na pristojnoj udaljenosti. Ne da mu kradete ribu, već da iskoristite tu zonu aktivnosti koju je on stvorio.
Ponekad je dovoljno biti na rubu te aktivne zone da biste i vi počeli loviti. I za kraj, 20. faktor, koji je možda i najvažniji. To je samopouzdanje. Psihologija. Susjed lovi. On je opušten, koncentriran i pun samopouzdanja. Njegovi pokreti su mirni, fluidni i prirodni. On vjeruje u to što radi. Vi, s druge strane, nakon pola sata bez griza, postajete nervozni, frustrirani i puni sumnje. Radim li dobro? Je li do mormiške? Možda ovdje nema ribe. Ta nervoza se prenosi na vaše pokrete. Oni postaju grubi, isprekidani i neprirodni. Vaša frustracija se doslovno prenosi niz najlon. Riba to osjeti. Ona osjeti tu neprirodnu, nervoznu vibraciju. Vjerovali ili ne, vaše mentalno stanje direktno utječe na vašu prezentaciju. Kada ste samopouzdani, strpljivi ste. Spremni ste čekati na griz. Kada ste frustrirani, nestrpljivi ste i pravite greške. Zato je ključno ostati miran. Vjerujte u svoju tehniku. Vjerujte da je riba tu. Ako počnete sumnjati, ribolov je gotov. Dišite duboko. Uživajte u prirodi. Sjetite se da je to samo ribolov. Što ste opušteniji, to će vaši pokreti biti bolji, a šanse za ulov veće. Ne lovi samo mormiška, lovi i vaš I eto ga, 20 razloga. Kao što vidite, mormiška je samo vrh ledene sante. Pravi razlozi se kriju u čvoru, najlonu, ritmu, pauzi, dubini, mirisu, zvuku i na kraju krajeva u vašoj glavi. Najveći aha trenutak za mnoge je vjerojatno spoznaja koliko sitnih, naizgled nebitnih detalja stvara jednu cjelinu koju zovemo uspješna prezentacija. Nije to jedna velika tajna, već slagalica od 100 malih dijelova. Idući put kada se nađete u situaciji da susjed lovi, a vi ne, nemojte samo gledati u njegovu mormišku. Gledajte u njegove ruke. Gledajte kako mu se savija vrh štapa. Gledajte u njegov najlon. Promatrajte njegov ritam. Tamo leži odgovor. Vi imate moć da to promijenite. Svaki od ovih 20 faktora možete kontrolirati i poboljšati. Hvala vam što ste gledali ovaj detaljni vodič. Nadam se da vam je otvorio oči. Ako jest, znate što vam je činiti. Stisnite taj like, pretplatite se na kanal za još ovakvih analiza. A za kraj imam pitanje za vas. Koji od ovih 20 faktora ste vi najviše zanemarivali do sada? Budimo iskreni u komentarima, svi smo griješili i iz grešaka najbolje učimo. Bistro.